Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin iyari kita niyo natipon hakarna amuin himati sin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya dimayaw in kabuhi sin kita niyo di ihadunya labi awla faadlaw akhirah. Mga tay manghuda aga masin Allah subhanahu wa ta'ala in mawdu' idihil ko kaniyo hadum ini amuna in mawdu' pinaka-importante amuna in mawdu' at tauhid. Sebab mayta aun mga tao mag-iyan sila atawakan magbayta in kamilaw niya muslim sumagawa aun parkala na hinang nila hikabatal sin ka-Islam sin sila. In sila magsambahayang, in sila magpuasa, in sila magzakat, in sila maghaji. In katan kakahinang sin agun sin Islam, mahinang nila. Sumagawa hasabab sin majahil sila haparkala sin tauhid. Aun time mga tay manghuda aga masin Allah subhanahu wa ta'ala way paidda sin sambahayang sin sila, way paidda sin zakat sin sila, way paidda sin haji sin sila, iban uno-uno na parkala hatungod sin parkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampu tagtutahon di siya Makkah. Amura kuman in piya sampai sin siya u'budullah sumbahan niyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in tauhid, kalimat tauhid. Naambayin kita nakapangadji ang kaadlaw, 2 adlaw, 2 tahun, 4 tahun, hangpu tahun. Amuna in pagtawagon long sin mga ulama sumud na kita haparkala amu in khilafiyah. Uno yung pagtawagon sin khilafiyah, ang pagsulangan sin mga ulama. Sumagawa in basic sin agama sin kita, di kaingatan. Kita aba in maghapin dihaon. Hawak tuman niya tahiroyet Padilla, Khalid Padilla. In katan nag-ifta. Biyain nilaw niya bangkako, iyari in opinion ko. Sumagawa kakitaan mo di magsambahayang, kakitaan mo di magturong. Kakitaan mo, uno-uno na parkala amuin magkuhan kaniya dito langgal sara. Sumagawa haparkala way ikakusog sin iman niya, sumud siya. Haparkala way kapaidahan niya, sumud siya. Yariin maghapin kato mga tay manghuda aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kamahumuhan sin kita, di kita mabaya dumugog amuin pag-iyanon pagtawagon basic sin agama. Di subay hatihon ang pagkita sumuda parkala mo yung mga sibi-sibi. In parkala naghapin kan royet, subay mga ulama sa Jakarta mo yung nagbisara dito, sumagawa kakitaan mo yung kataan. Sab na inu-ino sila. Na inu-ino haparkala jimato kaniya. Maita siyang bahayang halawm simbahan, halawm kabaong. Nabangway pangadji mo, mainu-ino kao. Sa in mga ulama kakitaan mo, nakamok sila kataan. Sabab awon pagadisin sila. Na mga tay manghuda aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in lecture taniyo bihaon tungod pa at tauhid. Explain ko kaniyo hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Aun siya sabbot sin Nabi taniyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapituan ngaybo. Dahil ang ummat niya ini bang niyatay di na asubuhon halawang kubur, di na siksaon, di na unuhon, diretso palaw surga. Yarin busra among nang good news sa ummat sin pangutan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayta bihattuin kun nila
Sabab siyabon na nilain pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambain mga karasul-rasulan, naghambuok sila, magda'wa tungod sa pagtauhid. Laungsin Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Laungsin Allah subhanahu wa ta'ala, sabunnal in kami nagpara. Uno, mamando kaniyo, rasula, fi kulli ummatin, hatiap-tiap nation. In kita ini nation hi, pangutan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in nakauna na in kato Isa, nakauna na in kato Nuh alaihi salam, nakauna na in kato, amo na in katan. Katan sin makakainabihan, uno in piasaplag sin sila. Uno in, agi nila pa mga tao, laong nila. U'budullah. Sumbahan niyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut. Iban limayo kamu hakkatan si usumba dugain dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, yariin amunain kaimportantihan sin parkala tauhid mga tay mahuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk ayat niya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako nagpapanjari manusia iban jin uno. Sin nakamana sin illa liya'budun. Sige no. Ha? Magtag-ipon kaniya. Siyo pa yung nakamana sin illa liya'budun. In ayat ini daran pagkarungan ta sumagawa amo na indiungog ko dahil na nakauna sampay bihaon mataod nagkamaliha pagmanasin ayat ini. Laong nila piapanjari kausin Allah subhanahu wa ta'ala supaya magtag-ipon ini kamali bukun-bun na rin pagmana sabab mayta aon magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala at the same time magsirik. Bang mo asubuhun in Yahudi, law niya magtag-ipon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo asubuhun in paninihir, in mga tabi biyaon, law niya magtawal ako, mangubat ako, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa kasabunnalan sin parkala, nagsirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalaw sin mga ulama, di man jari, amunain pagmaanahon in ayat ini magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala di. Subay liwahidun. Ha? Magparambus-bus pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pag-ibadat. Iyariin, uno ba ini? Iyariin, amuin, kumugdan tuod. In ma'na niya. Kaya bayta dahin akuan, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, amunain pangutan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakto niya piara, ambok sahabi, pahula Yaman, laung niya unuin agisin rasul laung niya innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fa idza ji'tahum falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ay yuwahhidullah bukun li ibadatillah. Yariin panafsir sin mga ulama hangkan na mga tay mangud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala yariin ka importantihan sin tauhid. Ayaw kita magyan masumo na ako tauhid sadya. Kaingatan ko ra di ako magsakop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kun biadto. Lamo dahil hakargaan sin tauhid. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi. Kitain kahargaan sin tauhid. Yabna Adam, innaka law ataitani biqurabid dunya khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha magfiratan. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi. O kaulaw niya, anak hi Adam, sabunnal in ikaw law niya, mu ikaw kako. Ibig sabihin, bang kita miyatay na, la tusyriku bihi syai'a, wa ikaw nakapagsakuto, bisan tiyo-tiyo, kitain kalimat si syai'a dihi, laun sin mga ulama, nakira. Uno in pagyanon nakira, common noun. Ibig sabihin, katan pagyanon sirik, bisan ba siyang katiyo? Sebab in syirik diampunun sin Allah Ta'ala bisan pa si syirik amuin nasibi diampunun yariin rajih amuin makusog hakabtangan sin mga ulama ahlus sunnah wa jamaah tungod ini laung sin Allah Ta'ala bangkaw laung niya mui
miyatay, marikaw kako, way ikaw nakapagsakuto bisan tiyo-tiyo, ha? Laatay tuka, bikurabiha magfiratan, bisan pa in dosata, amuin nakahipo sin gumi ini, sin dunya ini, sa bang kita way nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong damaon in Allah subhanahu wa ta'ala kato, nagdarasin kaampunan niya isa, biyasin lago sin dunya ini. Biyato miulia sin Allah subhanahu wa ta'ala in tao di magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. So may hak niya ini. Piya panjari kita di sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya magparambus-bus, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ang buong hadith, amunain kalaguan sin kalimatut tauhid la ilaha illallah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Musa ya Rab. Ini hadis qudsi da isa. Namunghi Musa atawakan na misaray Musa. Olaw niya Tuhanko, amuin nagparihala kako. Alimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Induhi ako law niya, hindui ako law niya. Teach me. Amunain parkala law niya, hipakatumtum ko kaymo, panumtum ko kaymo. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita unuin sambung sin Allah ta'ala, ya Musa, kul la ilaha illallah. O kau Musa, manabot hadya kau kalima la ilaha illallah. Laung Musa, kullu ibadika yaquluna hada. O Tuhan ko laung niya, katan ipon mo mag-iyan ataw kan magbayta, nagsasabot sin kalima la ilaha illallah. Bang biya kato, mga tayo manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, himusa biya mag-doubt siya. In kabayaan niya, aw ni special idihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun siya mag-doubt laung tabihan, amunain. Khalas, la muskila. Bukun siya mag-doubt laung ta, amunain, ha, fadal sin tauhid, amun kalaguan sin tauhid, bukun. Sabi Musa alayhi salam, kaingatan niya bang unuin kalaguan si tauhid, sumagawa mabaya siya special amunain pag-iyanon bidda siya day kaibanan sin tao. Yariin kako wayroon laung tiya wayroon nakaagad kako atawa kan wayroon magad kako special kako adya laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pa biadiin laung niya uno inirihil kay mo waydu gaing limaggo atawakan mulia dahil na kalimat la ilaha illallah. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna law anna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a wa amirahunna ghairi wala ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kaulaung niya Musa, bangin laung niya in pito lapis langit, iban sin loon niya, iban pito lapis laung niya lupa, iban sin loon niya, han si paktimbangan laung niya, iban la ilaha illallah si paktimbangan, matunggang sin la ilaha illallah. Biyato kabugat in la ilaha illallah. Biyato kamulya in la ilaha illallah. Yariin kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pambuk nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam. Ubusin kita kaingatan kura. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Khalas. Bukun biyato in agama. Bukun biyato in agama mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baita dain kan Muad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qal kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam. In kaunan kunya angkas Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala himarin, hataas law niya sin donkey. Faqala li ya Muad, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Laung sin Rasul o kau Muad,
kaingatan mo kabang unuin kapatot sin Allahu Ta'ala. Ha? Pamanga manusia, iban sin manusia pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang ni Mu'adh ibn Jabal. Lawang niya Allahu wa Rasuluhu ala. Kita adiin kasabunnalan sin ilmu. Bukun dia kato. Mu'adh ibn Jabal, ulama. So, piara siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam payaman mualliman wa qadiyan. Teachers. Iban sin qadi, amoy naghuhukom, maingat siya parkala agama. Sumagaw unon sambong sin siya, Allahu wa Rasuluhu alam. Biyaon nga mga subukaw. Mga subukaw bisan way nakapangadji, bisan laung ta amoy nakakuan sa FB biya in kako. Tagaranta in mga guru sa iyari in opinion ko. So in sila di, bukun biyato. Bukun biyato mga tay mahuda agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laung sin Rasul fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yarin amuna in muna kapatut sin kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laung niya in kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ya'buduhu subay kita magtag-ipon kaniya, manumba kaniya, wa la yusyriku bihi syai'a. Amo hindi kita magsirik kaniya. Di kita magsirik kaniya. Kita adi laung sin Rasul ay ya'buduhu in kalimat amunain ay ya'budu sugpatan niya wala yusyriku bihi syai'a. Nagma'na di manjari maknahan in kalimat illa liya'budun magtag-ipon kaniya. Di manjari. Subay siya amuin magparang busbus hapag ibadat kaniya. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ya'budu wala yusyriku bihi syai'a. Sumbahon siya iban ayaw ka magsakuto kaniya. Yariin haktan niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laung sin Rasul fa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Amuin kapatutta sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di niya kita uno ba ini? Siksaon bang kita di magsakutukan niya. Di kita siksaon. May tabihat to. In Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpapanjari ka to. May taon hatta kaniya. Inilaw sin mga ulama, fadlullah, kalabyahan sin Allah Ta'ala. Bang siya mabaya, siksaon ka, way makakuan kaniya, sabab siya rin nagpapanjari. Sumagawa, yariin kalabyahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laungi Mu'adh ibn Jabal, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Di ko kalaw niya baitaanin mga tao, siw-siw di magsakuto, di siksaon sin Allah Ta'ala. Ha? Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattakilu. Ayaw mo baita. Sab kalu sila mangandol tungod hapag laung tadi sila magsakuto, binin na nila in pag-ibadat. Di ako magsakuto, sa di ako mag-ibadat, sabab yari in hadith. Laung sin Rasul ayaw, kalu sila mangandol. Uno in hikmah di. Bang aun diungog mo, haparkala mainu-inu kau, di mo tuod katihan ayaw mo ipasampay ang mga tao, kalu magkamaliin kwan nila. Hawak man di magbus na in ilmu ang mga sahabat ridwanullahi alaihim, biyayta na Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, ang pakahatihan nila bukun biyato in maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab mayta in sambahayang hambok dahin ang mga uno ini daakan sin la ilaha illallah. In haji hambok dahin ang mga daakan sin la ilaha illallah. Bangkaw di maghaji, nasulang mo in la ilaha illallah. Nakalukalulaw sin Rasul, mangandol hadya sila, di sila magsakuto, magbayta sila, tawakan mag-iyan sila, la ilaha illallah, ubus di sila mag-ibadat. Biyato mga tay manghuda agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yato'y bilang mukaddimah, amuin introduction tungod pa tauhid. Biyaon sumuod kita, pahadis sin amuin maksud sin ako, explain, hadum ini. Laung Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laung niya mga tay manghuda agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magbayta in paghutan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Piyakita laung niya kako in katahan ummat. Ibig sabihin, dahil Nuh alaihi salam, di magpak kaniya. Piyakita kaniya. Uridat alayya al-umam. Piyakita laung niya kako in katan ummat. Laung sin panghutan niyo Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab. Hadum yatto law niya. Kakitaan ko atawakan nakakita ako ang buok nabi wa ma'ahu ar-rahab. Ibig sabihin aun tindig niya amuin uno ba in pagyanon followers. In followers niya in pagyanon rahab para kahatihan. Rahab laung sin mga ulama sin lugha minas 3 ila 9. 2 sampay panain. Makajari siya 4, makajari siya 2, makajari siya 5. Sa amuin kiyabay tadi rahab. Ibig sabihin di mabot way mabot in followers sin siya ambok sin nabi ang po. Unuin bang kita kumawa pangadjian di. Unuin piya saplag sin nabi. Batal atawa bukod. Bunnal atawa kabatalan. Bunnal. Na may taway na magad kaniya. In point di bukun in katan nagdarasin ka sa bunnalan. Mataod bukun. Bukun na in mga tao bihaon, in mga kaguruhan bihon mga tay manguda ka masin Allah Ta'ala piyasaplag in pagmaulod, piyasaplag in pagjamu para hadjalaw niya makonbinstain in kamaasan. Ang bayari in idol sin sila piyasaplag in pagmama, piyasaplag in pagsiga, law nila makro siw-siw in magsiga bukod kita magtasadod di paraon followers. Nabi kun biyak to mga tay manguda ka masin Allah Ta'ala. Kita alam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang bukayat niya. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Uno in pagyanon di kita law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kana umma. In ma'na sin umma halaw sin Quran bale upat in ma'na niya. Sumagawa in umma di hadugain panapsir mga tay mahuda ka masin Allah Ta'ala imam yar irrajid sumagawa bang mo kitaon in literal meaning sin umma nation mataod majmu'atu minan nas amo na in mataod tuod sumagawa Ibrahim alayhi salam i-address siya sin Allah Ta'ala umma biya sa pantun tao hang kamilyon parali siya niya bihat to bang kau magdarasin kasabunnalan bisan pa hang kamilyon in kuntaramo, bisan pa in ang kamilyon in hansipak yato di na makaato kay mo. Sa paglawang kasawnalan. Laung sin Rasul fara'aytun nabiyya wa ma'ahu rahab. Hawak to yato law niya kita ako'y ng buok nabi way mabot in 10 intindig niya, in followers niya. Laung sin pangutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Aun palaw niya nabi kita ako hadumiyat to in followers sin siya hambuk da niya magat kanila la ilaha bang mo kitaon hin history atawakan suwi-suwi kisa sol anbiya makaulong tuin mga kanabi-nabihan na kauna mga tay mahula nga masin Allah Ta'ala. Kita ba Nuh alayhi salam anak niya way damagad kaniya asawa niya way damagad kaniya udyo-udyoon pa siya biat tuin nagdarasin kasabunnalan. Ayaw kita magtayas, unoy pagyan mag-loss hope. Mangkaw halam kasin kasabunnalan, diretso hadya kaw. Ayaw kaw magpasaplag law mo para makonbinsi sila biat kon hadya. Di sabsukutun kaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaingatan mo in parkala sin kasabunnalan, ubos. Di mo ikon kanila para hadyaon followers mo. Para di astulan kayo mo in mga tao. Di mga tayo manguda ka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pangutan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari kita niyo Makkah. Uno in pagtawag kaniya sin tao Makkah. As-sadiqul amin. Amunain mamisara. Bunnal iban sinuno. Amuin. As-sadiqul al-amin. Amuin. Anes siya. Sumagaw hawak tuman dimatong kanihain risala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mun an agama Islam katan law si tao Makkah majnunun law ti kadzab putingan parahal nagbayta na sila haway pa nakakuan
Sabi ko lamin, nagsabon na, mangisara. Kapangandulan. Na ayaw ko biyato. Ayaw ko mabaya lang mo. Para ba convince ko in mga tao, yari, makajari na ka magjamu-jamu. Makajari na ka mag-arwa-arwa, makajari na ka magmaulod-maulod, makajari na ka mag-Isra wal Mi'raj para ma-convince ta in mga kamasan di. Mga tayo manghuda ka masin Allah Ta'ala. Di manjari. Di manjari. Sebab di lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Aw nabi ambuk da intindig niya atawa dua. In makaulong da hindi ilong sin Rasul wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aun pa nabi wayroon magkahagad kaniya. Nasiw ako. Inursam. Kabayaan ko magkahagad kako katanin tao. Di. Ay mo kun biyat to. In Rasul nabi wayroon magkahagad kaniya. Sabab bihaon hamasa sin kita bihaon sabab maingat kau mamisara. Mapantog ka lang mag-deliver sin bisara mo ha. Hunaan sin tao, makonvince mo yung mga tao. Grabe lang niya yung kuwan niya to. Na di mo kunbiyat to. Bisan pa ka maingat mamisara, bisan pa ka maingat mag-convince, hatat ka lahlam kabatilan di na. Way magkuna. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa inna minal bayani la sihra. In mapantog mamisara, in maingat mamisara, biya sa pantun sihir. Sa mayta, in sihir, bangkaw mamaya-maya. Kakawaon kuan. Later, bangkaw mamaya-maya hababai. Di ikaw kabayaan, bangkaw kimut. Amuin magkimut kaniya. Diretso mabaya kayo. Biyato in sihir. Bangkaw mapanday, mapantog mamisara, bisan in tao matugas in pangatayan. Makonvince mo. Sumagawa way guna in amuin bayan, husnul bayan, laung ta amuin maingat ka mamisara bang mukuna kasabunan. Way guna niya. Kaingatan ko bihaon mga tay mahuraga masin Allah Ta'ala. Mataon mag-idol kaniya, mataon nagkon kaniya sa tong niya. Yariin nakasulot ka to, yariin maingat magkuan, yariin mag-explain ka to. Di man jari mga tay mahuraga ma sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idrufi ali sawadun azimun. Hawak to yak tulaw niya kakitaan kun in sawad azim amuin itum malaggulaw niya. In maksud niya di bangkaw ha malayo bang awon tao kakitaan mo bihan di san bukon san klaro kakitaan mo hadya itum bang mataon ha dito ka habasilan. Kakitaan mo in isang buwangga, sumagawa di mo kakitaan yung tao. May itom hadya. Laong sin Rasul, kakitaan ko yung tao, biya, kuwan. Itom sadya, mataod lang niya. Laong sin Rasul, fadanantu annahum ummati. Panganal ko lang niya, ummat ko na. Sebab in mataod ummat, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunay, kita ini mataod magkagad kaniya. Kita in mga kanabi-nabihan na kaunay. Ahon wahay nagkagad kanila. Sa panghutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Subhanallah, mataod. Law sin Rasul fadanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaumuhu. Aw na nagbayta kako, law niya yarihi Musa iban sin kauman niya. Yari in fakhar biya good news isab ha law ta ummat Nabi Musa alaihi salam mataon nagkagad kaniya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idrufi ali sawadun azimun fanadartu fa idahu sawadun azim. Faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Nakakita na isang kulong niya. Nakakita na isang kulong niya amuin maitum tuod. O saud na namin saraka kulong niya yari na inummat mo. Unuin tapik tabihaon. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Yari laung niya ummat mo aun kapituan ngay budoon piyasud sin Allah Ta'ala halaw sin surga wayroon pagbista iban pagsiksa in ma'na niya laung sin mga ulama kaya bait hay Sheikh Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala kitab niya Al-Qawl al-Mufid ala Sharh Kitab at-Tauhid li Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-zahir laung niya in kasabulan niya min al-qabri
dahin hakubor sampay di magpakadlaw kiyamat. Di kaw siksaon sin Allahu Ta'ala bang kaw nakalamon ha kapituan ngay buhay. Yariin busra. Busra kato. Bang kaw miyatay khalas. Bang biya kato miyatay kaw bihaon khalas. Palawon surga na kaw. Way na pagbistasin alta mo. Way na pagbistasin kusog mo. Way na pagbistasin kabuhi mo. Way na diretso na kaw. Yariin good news hakuan ini. Sa in question, lamod kita rin ang kapituan nga ibo. 1,400 years pra niyan along ta dahil hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa palbihaon. Kumpas mo dayang in mga sahaba pila in taon nila. Sobra tunggat 200 ibo. Mataod sila. In mga ulama na kauna. Labay kita tawa di. Bang mo kita undi. Sumagawa on good news. Kaya riwayat kan Imam Bayhaqi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istazada rabbah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mangayo siya ziyada. Yun yung maksud sin ziyada. Amuin bukon. In ziyada ganap. Laung niya kulang ini, ganapi laung niya. Istazada rabbah. Giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala fasara ma'a kulli alfin 70,000. Hatiap-tiap hangibo dahil na kapituan nga ibo 70,000. Kapituan nga ibo isa. Laung sin mga ulama umabot atawa miyabot 4 billion. Dahil na umat ini nakasudsur ka, way pagbista, way roon pag-adab. Insyaallah ta'ala, pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman kita niyo lamod, hajumlahan sin mga sila ini, iban sin mga taymang hunta na kauna, mga maasta, katan sin muslimin, lamod ha, kung ini mga taymang hunta agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in question, uno in requirements. Amuin kuan sadya ka magsambahayan sadya ka magkuan sadya ka okay na ka di out requirements kaya ba ita hadis ini law sa sallallahu alaihi wasallam aw law sin Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma law niya thumma nahada fadakhala manzilahu ubos ya tulaw niya mamisara awon pitumpo kapituan ngaybo law niya makasug surga wayroon pagbista iban sin pag-adab law niya sumud siya palawang bahin niya. Siya yung sumud sallallahu alaihi wasallam. Fakhadan nasu fi ulaik. Biya law sin tao siya. Biya nagkuan-kuan sa bihan. Siya ba yato in kapiton ngay na-jive sila. Fakhadan nasu fi ulaik. Maray ako sa ataw nakalamod ako atawaway. Nasusa sila. Sa sahabat mga tayo mangudaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang karayawan, di kau makauna kanila. Ayaw mag-claim in kaibanan. Hama sa bihaon law niya. Malasa kami panabi sabab in kami maguno. Magmaulod kami. Ayaw. Yabi bakaruay na magmaulod. Sumagawa, kakitaan mo bang biyadiin siya? Malasa pa Rasul. Kita, hawak to maghijari panghutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba ni Abu Bakar. Biyadiin la sa sinsiya. Hadan, pamadina. Hi Abi Bakar, inhinang niya, nagkuhan sa jabihan. Sa kaluaon tao, sumud, in Rasul, way bakas lumingon, law sin Tagalog. Bisanan kaminsan, way. Sabid siya, auntikan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadi nila sa sin Abu Bakar, halaw sin lungag siya. Iban sin Rasul. Aunhas. Matukin sallallahu alaihi wasallam. Hakuan sin siya. Aun lungag bihan. Kakitan niya aunhas bihan. Sumagawa way niya piyuka in Rasul. Way na piyukaw. So biyato siya malasa law niya. Matug ini. Sumaga uno hinang niya. Kiyaon niya in kuan. Kiyawan niya in liban niya. Biyutang niya halungag. Kakaton man sin kuan has. Ang patumuin luha niya ang panakabati in Rasul. Matupa kuan niya. Biyato siya magbasa. Hupos mag-claim kita. Di, in katan di magmahulod lang niya. Di malasa. Sabdi sila magsalawat. Nakukun biya to inagama. Bukon mga tayo mga agama. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin mga tao. Siya ba ini?
Siyo ka ini, nakalamon ako to adi. Fakhada an-nasu fi ulaik. Faqala ba'duhum, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lausin kaibanan, maray di kita nakalamod. Biasa pun law niya, maray law niya in iban sin sallallahu alaihi wasallam naghijra matto pa Madina. Pagkita sin mga ulama, way maabot kapiton ngaybo in mga muhajirun matto pa Madina di. Law niya bukon. Law sin kaibanan, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam walam yushriku billahi syai'a. Kalu-kalulaw niya in mga tao, piyag-anak sila halaw sin Islam, ubos way sila nakapagsakuto sa mayta. In kamatauran sin sahaba, hawak tuway pa di matong kanila in Islam, yabudun al-asnam. Kita ay lawang tabihan, Abu Sufyan, Ikrima, Ridwanullahi alaihim, kataan sila. Tiyo-tiyo dain, way manumba pa mga austan. Lawang nila, way lamod in mga tao ini. In amo in piyag anak sa jalawang niya, Islam way nakasumba pa mga barhala. Lawang sin mga ulama, di imabot law niya. Di. Uno in agi sin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Amuin gumawa na dahil hangabay niya in sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Biyaitaan na sin mga sahaba. Law niya uno ba ini? Bang biya kato, ya Rasulullah, nasusa kami law niya. Bang siuin pag iyanon mo in kapiton ngayibo nakasutsurwa, wayroon pagkuhan. Subhanallah. Subhanallah. Way do diungog hahadith? Di kau amunain nakakuan paahadlaw kiyama, di ikaw amuin pag iyanon, di ko kaingatan hataw. So, sumagawa, di ikaw nakakat o hamyaksud mo bang di mabista kay mo in alta mo, in umul mo, in kakusog mo, in kataan doon kay mabistahon sin Allah Ta'ala. Sumagawa, hindi diretso na yung mga sahaba siwiyat to, mabaya ako lang niya limamod. Subhanallah. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yastarqun. Ini paragnaan syarat. Humul ladina la yastarqun, in mga sila yatto di mga yu tawal. Kaingatan no yung tawal ba tawsog? Tawal da? Di mga yu tawal. Uno in kuan di. Bangkaw laung tabihan amo na in aun magkuan kay mo, aun nasakit kay mo. Tawali ako laung bihala. Bukon biat to. In ang book requirements laung na di sila mga tawal. Sa mayta asika billah, amoy nandul sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah kuantara in ang mga surut di ini. Lidi mga yutawa sa maytain sila makusog in panawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makusog. Iban di sila mabaya ang mga yu dugain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambay tawal di sila mabaya. Yariin kamalut tauhid, yariin kompleto pagparambus-bus pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno inukuman in mga yutawal, sirik atawa di. Okay. Kiyabayta riwayat dahin hakuan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala la yarkun. Kita ay in riwayat ini. Subay ko maingat sa riwayat Imam Muslim, yari riwayat sahihain. Ibig sabihin Sahihain Bukhari iba ni Muslim nakamuok sila. Sumagawa hakabtangan sin layas tarkun in riwayat Imam Muslim dugain layar kun. Kita di na ko mag-explain hatungod sin mga kuan sa in maana sadya. In maana sin layar tarkun kuan di mangayo. In layar kun di magtawal. Yato yung pagbidaan. Layar kun iban layas tarkun di mangayo tawal. In layar kun di manawal. Law ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala in riwayat Imam Muslim hakabtangan layar kun layaseh. Bukun bunal. Sa mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam manawal. Kita ay manawal in Rasul. Law niya bang layar kun ibig sabihin baatalin pagtawal sin Rasul. Law ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rajulun ajib. Maka-ajaib iniingat niya. Maka-ajaib. Kita in kitab niya wasatiyah
siulat niya ba'da al-asar sampai maghrib. Inu-in posisyon siya. Nagkuha na siya sa biyaon. Nagsulat. Wayroon pagpikil-pikil bihan. In Hamawiyah, in kitab niya, ba'da dhuhr ila al-asar. Bang muadjian in Hamawiyah, mga 2 tahun. Siulat niya, ba'da dhuhr ila al-asar. Biyak to kaingat Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah. Ubus in mga mubtadi. Subhanallah. Gura-gura ni Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Subhanallah. Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah maka-ajaib. Maka-ajaib mga tayo mga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Miyatay siya halamsin kalabuso, nakapila siya na kalabuso. Sumagawa in kitab niya Majmu'ul Fatawa, pila volume. Lawng sin mga ulama kita, Sheikhul Islam Ahmad bin Taymiyyah. Lawng sin mga ulama bang bistahon in umur niya. Amuin magsulat na siya sin kitab. Nag-start 15 years sampai siya miyatay. Wayroon paghundong subay siya nakasulat ang kaadlaw 150 pages ang kaadlaw. Nahawno na siya matug. Biadiin na siya kumaon. Biadiin na siya nagjihad di Sheikhul Islam. Hapay ring lain. Nakita. Sabi na ako ini mataod kita amuin bahas na sulat ko. Sumagawa di ako makasulat 20 pages ang kaadlaw. Sa magpikil pa kita. Nag-uslob bang biadiin ba sa Arab? Hindi. Bisa lang po page. Bang on the spot, why ikaw nakapag-research? Ang pa kayo sumulat? Ang po pages, di ka makasulat. Sheikhul Islam laung sin mga ulama 100 pages sumagawa 150 sumagawa kita ay mubtadi. Subhanallah. Laung Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah in riwayat Imam Muslim la yasih la yarkun sebab in Rasul manawal hi Jibril alaihi salam tiawalan niya in Rasul. Aisyah radhiyallahu taala anha manawal in kissasin hadisu as-sariya manawal amuna in surah al-Fatihah ke riwayat dari Imam Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu amuna in aun laung kasundalo bihan aun ambuk Platon si mampig ha ambuk pulo bihan mang biya kato laung sin nakura sin kauman ayaw kamu mari na aun man nakakagat day amuin binatang hanakura ayat tu wa imuli nasasakit sadya. Law niya kita ako noin mga tao at tubang aon law niya maingat magtatawal. Namat to na law sin sahabat ako in maingat magtawal. Ha? Nasadi ako manawal bang libo kami pakuano si mga pagkaon bihan sabab nakukuan na sila. Law sin nakura okay importante magtawal kako. Kaya walan niya surah al-Fatiha nakatu. Ambuk riwayat nakapito. Yari inuuba, suratul Fatiha. Amuin naigin sakit. Nakuha, nauliin tao. Napagdatong nito ha Rasul, nagbayita law niya pianawal ko in surah al-Fatiha. Law sin Rasul, wa ma yudrika anna rukya. Siyuin nag-iyan kay mo, nagbayita kay mo, tawal siya, makadari siya. Ambayin mga kamaasan, subay kuno baliktaron in surah al-Fatiha ang pamanawal. Subhanallah. Iyari na in nas nagkuan in hadis nagbayta diretso umus baliktaron mo pa ang kanan di ako magkahagat mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala bukutan tabang siya nakapangadji may problema ha na in riwayat Imam Muslim launta di manjari in manawal sumagawa in kuan di in problema di manjari in mga yutawal. In maana niya mga tayo manguda ang masin Allah Ta'ala bangaon, okay ra bisan ang kaoras okay ra? Okay okay yato in maana niya bang kau nasasakit ayaw kau magbayita lang mari kau tawali ako sabab bangaon parat saya mo 100% kimu siya matto pa 90% bukod siya sirik sumagawa bukon lamod ha kabalot tauhid. Sabang aun tao na sasakit ka ulang niya tawalan to ka. Way problema. Sab siya nag-offer kay mo. Okay, may ta lang sin mga ulama. Biat to. May ta.
bukon ka nasasakit inipon mo. Ipon. Inipon subhanallah. Makalando to. Sabab ako nangadi ako hakuan addiya 2012 at 2011. Nasakit man inipon ko, gimuwa ako, nagtangis ako atasin jeep. Sampay matto ako nagpakuan, nagpaigsin ipon. Subhanallah. Di kagausan si doktor amo igon inipon ko. Matugas siya sa masakit. Biyutangan na sabsin anesthesia bihan. Nagtangis to ako. Makuan in sakit sin ipon sobra. In kuan uno ba ini? In kamahunguhan sin kita, bang na sa sakit. Amuin magpatawal ka. Kayatan mo. Kakitaan mo bang biya di in parasahan mo. Bang mo kakitaan in tao mananawal biya nangandol na kau kaniya. Insyaallah bang katawalan. Maigna. Laong sin mga ulama, hang kasasaat nalawain pangandol mo pa Allah Ta'ala, makto patao amoy mananawal. Hang kanalaw sin mga ulama, kimuin para tsaya mo di. Tiyo, layas tarkun, nayariin sipat sin sila. Layas tarkun. In makna niya, makajari kau manawal. Sa makajari na isab kau, mga yutawal. Sa in problema di, kimuin pamaratsasin ikaw. Bukun 100% to na mo in sakto. Sa may taon time in pangatayan mo, bang mo kakitaan in mananawal, bukun ka bang hahula sin kita niyo, sa habasilan kita niyo, holo sa buwangga, hahula sin kita niyo, bang aun tao baktul pananawal, ang pagaw na sa sakit, kakitaan mo sadya, makuyag na kao, sabab, laumon, naignain, sakit mo. Haunuin pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukun kain Allah subhanahu wa ta'ala mo nagkuhan kaniya. Ano ba ini? Nagsasakit, nagpauli, katan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo manghudaga masin Allah ta'ala. Iyariin ka importante yan si tawhid. Okay. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hadith, inna ruqah wat tamaima wat tiwala syirkun. In ma'na niya sabunnal in tawal-tawal, iban sin kibut-kibut, inna ruqa wat tamaima, amoy na in habay-habay, wat tiwala kibut-kibut, syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadi dia, yan in baita sin Rasul, ubus in Rasul manawal. Unin maksud di, laun sin Rasul di, in tawal-tawal, in habay-habay, in hampan-hampan laun niya, iban sin kibut-kibut, syirik sa in Rasul manawal. In pagjama, in maksud sin Rasul di, in miyaksud niya in tawal gayru masru'ah. Ibig sabihin, aun tawal di manjari, pagtawal mo. Punuin mga tawal di manjari, pagtahaon mga surut, conditions. Panagnaan surut, makajari kau manawal. Antakuna ruqyatu bi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Subay in tawal day na Quran iban sin hadith. Na di mau no bang kau manawa, so bang kau manawal laung tabihan. Hung ko si puhong manaik tunggul puhong, hung barakat. Di manjari syirk. Ampain syirk mga tayo mangudaga masin Allah Ta'ala, di ampunon sin Allah Ta'ala. Bisan pa syirk tiyo-tiyo, di ampunon. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, hayat niya, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nag-ikhtilaf in mufassirun di ahlus sunnah wa jama'unu. Hakaptangan sin Allah Ta'ala, lamud in syirk tiki di ampunon sin Allah Ta'ala. Atawa di, laung al-qawlul awwal fil mas'alah, laung sin mga ulama, di lamud in syirk di, amuin asibi. Di. In syirk hasibi, di. In pagyanon di syirk, amuin syirk malago sadya, di ampunon sin Allah Ta'ala. Bang aun syirk mulaw niya, bihan, amuin hasibi syirk, ampunon na sin Allah Ta'ala. Al-qawlu thani fil mas'ala, ikadua, ang papanaw sin mga ulama, di ampunon. Sibu da malagko, iba hasibi. Wahada huwa rajih. Amo na ihariin makusog, di ampunon to sin Allah Ta'ala. Bang kau miyatay 100%, bisan kau di manumba pabarhala, bang kau nakahinang syirk hasibi, sumud na kau palamnar ka. Sumud na kau sa amunahin pagbiddaan in syirk malaggo,
tatap ka halaw narka. In shirk hasibi di. Bang aun shirk mo, halaw narka ka sa di mo kaingatan bang kuno ka piya kiyaw ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang ma'siya amo na mag-inom alak, zina, katan na tahta masyiatillah. Ibig sabihin tahta masyiatillah, halawang pagbaya sin Allah ta'ala. Bang kau miyatay wayroon sirik mo, iban aun dosa mo na magbaya kayo mo in Allah. Bang kabayaan sin Allah ta'ala, di kau pasurun narka sa mapway di kau magsirik, wayroon nakakuan kaniya. Sa malagko ini, malagko parkala in sirik ini. Zabay sab kabayaan sin Allah ta'ala sabab aun dosa mo, sabay kau pasurun narka, naway mahinang mo. Sa bang shirk diki, shirk hasibi, diretso, bang kau miyatay diretso, alaw narka kau. Ang kanalaw sin mga ulama, di ampunon in shirk, amuin hasib, uno in dalil. Kita adi, bang hakuan, usulul fiqh, bang dumatong in common, common siya, syai'a, di common, nakira siya, common noun siya. Ibig sabihin, syai'a, la yushriku bihi, inna Allah la yagfiru ay yushraka bihi syai'a, common siya, syai'a, amuin parkala, bisan uno-uno na. Ahunaan niya laung tapil mudari, so, napi siya, la yushriku, amunain, napi siya. Inigan sila Allah ta'ala in kampunan niya, fatufidul umum, in ma'na niya laung niya, langkumun niya in ma'na. In ma'na niya, kawaon in shirk hasibi, iban sin malagko. Ibig sabihin, di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biat to mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ikadua syart sin tawal, bangdi na dahin ha Quran, iban sin hadis, subay sa bahasa Arab, antakuna ruqyatu bilisanil Arab. Subay sa bahasa Arab. Analong niya, di ako maingat mag-Arab. Sabab kuwan ako lang niya, malayo ako lang niya, tausog ako. Long sin mga ulama, bang di ikaw man maingat mag-Arab, importante, antakuna ruqya, tumabhuma, subay sa kahatihan. In tawal mo, subay sa kahatihan. Ayaw kau magtawal, uno, isuin na kabalik di tawal tausog. Amo hindi kahatihan. Ha? Aw san tawal di kahatihan. Ha? Ha? Uno? Mga hunghong. Hung ko si batang puhong, manaik tunggol puhong. Na di kahatihan, iyari di manjari. Aun pagyanon kamo, amo in tawal, kay ngatan niyo in amo in bangkaw na sa sakit di ba? Bukon, tausog, timbalon, kay ngatan niyo in timbalon. Bukon, at timbalon, biya nagkuan ka, biya aun katunukan. Ha? Bukon. Di ka timbalon ba bangkaw nagkukuan? Bangkaw nahihinglaw? Sa nagkuan ka bihan. Ubos aun san uling, tiawalan sin mga maas. Ubos piya kuan di Yari timbalon, ya sumukuin mga kamaasan, uno in makna sin timbalon, laong nila nakura syaitan. Laong ko, bang bihat to laong ko, in tawal sin timbalon, sirk pa Allah Ta'ala, sabab may mangayo kaw, dugain dahin Allah subhanahu wa ta'ala, di man jadi. Nabihat to mga tay manghuda agama sin Allah Ta'ala. Ibig sabihin, bang kaw manawal, duway mo kaingatan dahil Quran, hadith, di ka maingat mag-Arab, magyakan ka, magtausog ka. Tawalan ko in kuan usog ini, hangan sin Allahu Ta'ala, siya in magbaya, katan, magpakusog, magpauli, magpasakit, ya Allah, tawalan ko in tao ini, pauli Way problema niya. Way problema niya. Importante kahatihan. Uno in shart di, subay kahatihan sin katan. Di, bisan ako yakan, man kaw manawal tausog, di ko kahatihan, way problema. Importante kahatihan sin bangsa mo tausog. Nabiyat to. Okay? Sumagawa, subay way roon, kuan niya. Way roon laung tabihan, sirik niya. Way usap kaw, manawal bihan, laung hung barakat Ibrahim. Nanti manjari, kay gatan yung inkistan niya, mga subok ako mga maas niyo, bang uno inkistasin, barakat Ibrahim.
amuin tawal-tawal di manjari. Ikaupat syarat niya, alla yu'tamada alaiha bal mujarradus sabab. Supaya ikaw di mangandol hatawal yato. Sumagawa mangandol ka pa Allah Ta'ala. Sabab sadya. Bang pauliun sin Allah Ta'ala. Pauliun. Bang di, bisan pabiadin pagtawal mo. Di pauliun sin Allah Ta'ala. Yariin mga surut, mga tay manghuda agama sin Allah Ta'ala. Sab inapo, kung mananawal, nabihaon. Bang kita niyo dumatong haula. Bangkaw na sa sakit. Bangaw nagtawal kay mo. Uno inwajib kay mo. Bang kita umuin tao. Bang di bukun magsambahaya ngayon ko magpatawal. 100% sirik in pagtawal kaniya. Taway sa apo. Uno in panawal mo. Asubuha. Laong niya bang di ka way tanay ako magpatawal. Laks na kulong. Ako ni magubat ka. Nadi manjari. Sabab in ilmu di manjari tapukon. Di manjari tapukon. Bang aunil mo tiapok ayaw ka magpatawal. Di man jari tapukon. Inil mo ayaw ka magkakarin mga ulama law niya bukon san aun san sekreto sinida. Why wallahi wayro sekreto. In katan kaingatan sin mga ulama yaon na halaw sin kitab katan. Wayro sekreto in mga mubtadi sadya in nagyat aun san sekreto. Oh. Sapin ako ini pangadyon ko in mga ilmu sin kamaasan. Kaya ngatan niyo bang uno, aon pagyanon pagtuhan sa bunal. Kaya ngatan ko saan? Sa maita. In kisa niya lawng nila, in base iban sin Allah Ta'ala, mo in nagkuan-kuan, nagtagu-taguan pag sa Tagalog. Nagkuan-kuan. Nakakaya na po sa niya in Allah Ta'ala lawng niya, na nagbutang di, way siya kabakan sin base. Nang kanda mga ko in base, in Allah Ta'ala siya in Tuhan. Nang kanain mga kamaasan, atawa in mga nagdarasin ilmu ini laong nila kagausan nila igun inyaw asin sinapa bisan sila timbakon di la maguno nah yari ibukon dia biya tuin pantasa bang mo kitaon in ilmu sin sila biya ini mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala yariin surut sin tawal ibig sabihin manjari kau manawal importante wayroon sirik niya laong sin rasul la ba'sa birruka ma khala minas syirki. Wayroon problema sin tawal bang way syirik niya. Lawong sin rasul pa man istata'a yanfa akhahu falyanfa. Bang siu-siu lang niya nakagaos. Amo intima bang ha? Tay manghud niya, tabangin niya. Nabiyak to, ibig sabihin manjari. Manjari imanawal sa importante subay wayroon syirik. Insyarat niya subay Quran iban hadis. Ikadua, bangway basa Arab. Ikatu, subay kahatihan. Ikaupat, ayaw ko mangandol ito. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, kau mangandol. Yari panagnaan syarat. Sabihin, ayaw kau, amuin, bangkaw na sa sakit. Amuin, laung, mari ko, tawali ako. Ayaw. So, bang mahinang yat, way problema. Way problema. Biya naka-explain ta ba? Gimu, sa haun waktu nangandul kau doon. Ikadua syarat wala yatatayyarun in ma'na sintiyara. Law Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu at-tiyara ma'amda ka auraddak. In ma'na sintiyara ha'ur. Ibig sabihin hakultur sin mga Arab jahiliyah amo in nakauna paday na Islam. Bang sila mag-asawa atawa manaw kumawa sila asang bihan ang papaluparon. Bang matto pa uno ini lawa alam niya di mabaya ibabae kako biya nag-negative thing sila atawa marain maas nila biya tasaddod turin maas niya bihan stricto turin maas niya ayaw lang niya bihan nabang lumupad lang taharap pa yari patuo okay lang niya marayaw in pamikitan sin kita atawa in babae malasa kato atawa sure na yatuin amuin pagkahagat sin sila iyariin ma'na sin wala yatatayyarun atawa isabang sila mag-usaha kaya ngatan niyo bang buros in asawata ayaw kaulong niya mamingit palawd uno ba in padakat uno ba in palawd biato na palawd na magmingit bihana di ikaw lang niya way ron makawa mo
Lamod din ito mga tayo mangulaga masin Allah Ta'ala. Uno in connection. Boros sin asawa iban. Pagkatumo. Tumtuma bang hindi ka nagkakawa isda. Wa ikaw rin jikian sin Allah Ta'ala hadumyat to. Ayaw parusahin asawa mo habay. Nagdarasin anak mo. Subhanallah. Lamo lihat to mga tayo mangulaga masin Allah Ta'ala. Laung Ibn Uthaymin in ma'nan ya'am. Katan. Ayaw kau magputika-putika, halabay, manuk-manuk. Katan, in hukuman niya ini syirk hasibi. In asal-asal niya. Bang kau makapagputika na? Ha? Ampa kau magkagad dito? Ha? Syirk hasibi. Sumagawa aun tendensi niya na kahinang kau syirk dakula. Biadin. Bang kau mangandol na dungain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung mo, biya ini. Bang kau so, magkaw ako misal, amo in wakiiya tuod, amo in jimatu kato. Mamikaw motor. In bangkaw mami motor, subay in number 2, 3, 4. Ang pamakausaha, ang padi magkaloin magtiyaon, ang pakatan, ay kitaon in number. Sumagawa bang in number long aun 0, anadi. Ayaw mo biha. Katan inalta mo, zero ka uta. Ang may namangkrap ka ho. Sab sinalta mo yan. Nabangkaw magkagad dito lang mo. Istiklalan min dunillah. Bukon na Allah Ta'ala nagpabangkrap kay mo. Bukon na Allah Ta'ala nagpakugdan kay mo sin uno-uno na bala. Amo na in number sin motor yato atawa motor sin yato. Luwas na kauray na agama Islam. Ibig sabihin bisan kau manambahayag, way nakagunahan sin sambahayang mo. Atawa way nagunain sambahayang mo. Bisan pa kau magpuasa, way nagunain puasa mo sabab na batal in kuwan mo. Sain asal-asal niya syirik hasibi siya. Nauno pa in mga biya ini wala yatatayarun aun san bang kau mamisinapang? Ha? Nakitaunin number. Kitaunin serial number. Uwas ang pasukurun. Pagsukod biyan, kumugdan hapasikan. Ana okay. Laong niya makakuan hadjakaw. Di kau uno ba yung pagtawagon? Di kau kaunahan. Masin kuntara. Ikaw sadyay nakakuan. Ha? Nakakuha ikaw sadyay nakakugdan. Okay, inkuan inilaw niya. Ang pasukuron matupabulo niya. Okay law niya inkuan ini. In alta law niya. Uno ba ini? Bukon uno in opposite sin nanaog. Ha? Si makat in alta law niya bihan. Si makat in alta, okay law niya, biyan na. Di man jari, ini shirk. Lamo dahil, wala yung tatayaron. Shirk. May takaw na ngando, siya yung nagrijiki. Sinapa nga tawa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kaingatan niyo bang may taong serial number? Para li maglingo. Bukun usalon haparkala gaib. Bang parinta, di usalon sa mapayta. Ay, bang dua in Armalite, atawa 2 in Armalite, sibo-sibo katan bang bago. Nakaingatan sadya, ha serial number. Hinang sin parinta para di maglingo. Sab in XRM, iban XRM, sibo. Magkumato pa safety. Kaingatan mo bang hauno in motor mo, ha serial, ha plate number. Haya usala in kuan. In parkala ini mga tayo manghunaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, uno pa. In ipang niya. Kaingatan niyo in pahang. Di nga kadam ni pahang. Bibang. Siso pa. In Pahang Jo. Bibang. bibang. Pahang. Kaingatan niyo in bibang ha, pahang. Among biya ibidiyat to. Okay? Bang kamo hayakan bang kau longta manaw bang aun pahang akuan. Haunahan di alaw dia. Ana malas lang niya yan. Di siya kuan. Di siya limamos. Oh, kuan. Biya katan yato, katan. Naiyari syirik mga tay mahuna ka masin Allah ta. Uno in gaos sin pahang. Haparkala rijiki kaymo atawa musibah kaymo idi sin Allah taala. Wayroon gaos niya. Ang papiadusahan mo in pahang mga aun naghapin kaymo. Bakas na kau namong bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mangandol na kau pa Allah taala. Ang nagbayda na kau, ya Allah, nangandol ako kay mo.
Inihil ko kay mo, ikaw in nagbaya. Ubos yato. Nakakuhan ka sin bibang hakuan ha, dan. Nalawain ka ta. Law mo biya. Fake in pangandol mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo manguraga masin Allah ta'ala. Yariin kimugdan kato. Uno pa. Hampan-hampan. Kaya ingatan niyo yung hampan-hampan. Aon san bang aon amuin nagkuan maghinang bay. Aun san bunot-bunot. Ha kuan niya bihan. Kangatan niyo bang unuin maksud sin kamaasan. Sapin ako aun angkol ko nakaasawa siya tauso. Na ya subuko naghinang bay siya dito hagimba. Ya subuko bang unuin bunot-bunot yato. Alawang niya para gimaan in kabawisin kita biasin bunot-bunot yato law niya bihan. Gimaan ni jiki katan. Alam ko kani uno in connection sin bunot-bunot parijik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon gaos sin bunot. Banglawon ko aon connection sin bunot-bunot, mayita bunot-bunot sadya tiyo-tiyo. Kimawa kaw bunot amuin. Hinihil mo halaw sin bay mo kata. Hipuon mo in bay mo. Subhanallah. Kita in akal sin tao bangway nakapangadji subhanallah. Haparkala sibi-sibi sadya biya diudupang siya sin parkala ayat to. Bisan pa siya biya diinin bright sin tao. Subhanallah. Subhanallah. Katan ini ato syirk. Uno pa, inhabay-habay. Inhabay-habay ang pagkimawa sin batu-batu bihan. Ikuan di, ubas ang pamagbuno, bangkugdan lang nga sa habay ko ini. Na in syirk, mga tayo manguranga masin Allah ta'ala. Syirk, mayita bang siya baya maghabay? Mayita batu kuan, batu rahag tauso ha? Sibi-sibi, subay ikaw kimawa, batu among biadlag ko sin payat to. Ang pakaw dito hababa, bangkaw timbak, hindi ikaw kugdan. Biyatuin bunna sin habay. So agaw bang sibi-sibi, ini ang painikuan mo di? Di man jari mga tayo manguranga masin Allah ta'ala. Law sin Rasul, man ta'allaka tamimatan faqad asrak. Siyo-siyo lang niya mangandol ha tamima, amoy yan habay-habay, faqad asrak. Sabunnal insiyama kapag syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na, in mga tao yato, kakitaan mo magsambahaya, kakitaan mo magsambahaya. In mga tao yato, kakitaan mo magpuasa, kakitaan mo magpuasa. In mga tao yato, kakitaan mo unsulban, kakitaan mo. Sumagawa yato hinansin sila. Nakita, kita abang biadin ka important yan sin tauso. Tauhid, mga tayo manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod pa amuin lilayan tadi sumagawa sebab inhaw po in kwanta. Wala yatatayyarun wala yaktawun. In makna sin al-kawa bangaon taytanus ba? Bangkaw kuan bihan di mauli. So aon bang ubaton kumawa kaw uno ba ini? Basi ampa ikuan mo halaw sin kun kayo ampa ikuan mo bihan. Ha, yato in kay. In kay ini bukun siya muharram, bukun siya syirik. Sa makruh, mayta lawng sin mga ulama mayta. Sa in nakauna bang aon na sa sakit kanila biya taytanus bihan. Bang di na makawa sin mga doktor lang niya akhirud dawa al-kay. Amo na in last choice tuod sin ubat al-kay. Subay mo kuanon sin kay sunugon ang panauli ha na ang mga biyak to na biya din mayta pianlangan sin rasul mayta ha sabab in akida sin sila bang na maubat sin kay law nila mauuli na in sakit bukon na in Allah ta'ala nagpauli nakita in tauhid bang biya diin in ka-importante yan sin tauhid mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Last amuin kuan ini uno ba ini surut atau condition wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa Allah subhanahu wa ta'ala sadya sila magtawakkal in katan yato magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatan in rijiki mo in aun naghappen kay mo katan sumay Allah subhanahu wa ta'ala law mo amuin qadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yan waktu kialupahan ko
bangaon kakitaan in bulan ubos aon bituon masuok law ni aon mo to Betul, tiaun. Parang ipaniawan. biya to bang katawso nga kamumukon law nila aon miyatay biyuno ayaw ka mo law niya magkuan magpanaw di manjari di manjari mga tayo manghuda ka masin Allahu subhanahu wa ta'ala inyat to insyaallah subhanahu wa ta'ala in lecture ini biya buko na ko komportable nag-explain kanya sa tausog siya aun mga surut way ko siya but sa haupo in wakto yato in surut apat ang pagkaw nakalamod dito kapituan ngayon yato ayaw ka mga tawal iban ayaw ka magputika-putika in katan subay ka positive think okay ikatu ayaw ka mag-ubat sin kayo yato ikaupat magtawakkal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkaw nakalamod okay faqama Ukasha ibn Mihsan timindugi Ukasha long niya ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum ya Rasulullah na in Ukasha ini long mangayo ka pa Allah ta'ala dua man kulimamud ha kapituan ngayo sebab mulia good news subhanallah wayroon na pinakamulya na hinakuan ini kapituan ngayo long sin Rasul anta minhum lamod na kaw Allah pangayon tabang man kita lamod dahil na kapituan ngayon okay thumma qama rajulun akhar faqala ya Rasulullah ud'u Allah yaj'alani minhum faqala Rasulullah alaihi wasallam sabaqaka biha Ukasha awon usab usok ang buok timindog law niya ya Rasulullah mingin dua ako pa Allah taala amo mangman kulamod dahil na kapituan ngayon law sin Rasul sabaqaka biha Ukasha kiaunahan na kaunaw niya kiaunahan na uno in maksud di kita in lesson nakawata bang biya di in dayaw in addat sin Rasul in sallallahu alaihi wasallam ay nagbaita sarang-sarang di kau qualified aun kuan mo dito laong sin mga ulama atat kala in ta'wiyatu munafik ang kanway nagbaita sin Rasul biya to sa laong niya sa baka kabi o kasa kaya unahan na ka laong sin mga ulama isab at kala laong niya banga ko nag-iyan ha ang bukusog ini lamod na kaw dito mga yukatan ya Rasulullah bang man kulima mo dito mga yukatan in dain doon nakalamod sampay di qualified nang kan na biyatuin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tayo manguda aga masin Allah ta'ala biyatu siya nag-deliver para di nasasakit in tao. So magawa tungod sin pagdakwa depende yan ha pag-deliver sin tao. Yato in lecture tawihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man ano ba ini? Biyag mong paat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kabugbuganta in mga parkala na sabot yato sa kamulyahan kato mga tayo manghud aga masin Allah subhanahu wa ta'ala nakalamod ha ummat the best sin paghutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatay wayroon paghisab iban wayroon pagsiksa Allahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tay manghud niyo Nursam Maalub Ambil nakatalos ha Imam University Kuliyatus Sharia College of Law iban halian bihaon masi-masi panangadji kuan uno ba ini masteral degree ha fiqhul muqaran insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau nakagraduate next year insyaallah ta'ala atau next sem bismillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.